Robota na výrobku strategijného dokumenta z oblasti javného informovania na jazykoch nacionalnych menšinoch počala koncom junija, a chvíľkovo še robí na analýzi stanu i prekledanju rješenjoh istnujucih problemoh. O problemoh medijoh na ruskim jaziku s akcentom na novinsko-vydavateljnu ustanovu Ruske slovo bešedoval jej odvičateljni redaktor dr. Boris Varga. To, co dominovalo včera u našej rozvarki, medzi inšim bolo, že by država nevychodzela zo financovanja menšinskih medijov, odnosno medijov, kotrým snovatelji nacionalni soviti, odnosno že by i nadalje bilo financovane za državi stajemno i stabilno ruske slovo. Було jedni dobri konstruktivni predkladi, co se dotika samого pravnog statusa u buduće, na jaki sposob bi še moglo stabilno obezpečiti financovanje ruskого slova i za pojednih jeho vidanju, kotri to nješka može biti njemaju. Nova medijska strategija rozvoju sistemi javnog informovanja bi mala regulovati medijsku sferu Srbiji u šlidujucih 5 rokoch.